Ibyanditswe ku mbuga za interineti tubere ku kinyamakuru Umuseke cyanditse ko AFC cyangwa M23 yinjije abakomando barenga 7,000 basoje imyitozo ya gisirikare. Kugeza ubu uburasirazuba bwa Kongo by'umwihariko Kivu ya ruguru na Kivu y'amajyepfo birakora ibikorwa nk'ibya leta isanzwe ifite perezida n'izindi nzego. Nyuma yo gukoresha ikizamini abacamanza, General Makenga Sultani yanayoboye umuhango wo kwakira abakomando 7,437 basoje imyitozo ya gisirikare. Nubwo hari ibiganiro hagati ya AFC cyangwa M23 na leta ya Kinshasa ku buryo bwo kumvikana ku guhagarika intambara, uruhande rwitwa urw'inyeshyamba rukomeje kwiyubaka mu bya gisirikare. Kuri iki cyumweru abakomando bashya 7,437 basoje imyitozo ya gisirikare mu kigo cya Rumangabo. General Sultani Makenga yavuze ko bagomba kurangwa n'ikinyabupfura bakazabohora igihugu cyose, aho abaturage bamwe bakiri impunzi mu gihugu cyabo. Benshi muri aba basoje imyitozo ya gisirikare harimo abasirikare bahoze ari aba leta ya Kongo bafatiwe ku rugamba biyemeza kwiyunga na M23. General Makenga yabwiye abo basirikare kwambara ingofero berekana ko babaye abasirikare ba M23. Yavuze ko ibibazo bihari byatewe n'ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi ashinja kugira ivangura no kuvangira ingabo azivangavanga na Wazalendo na FDLR. Yavuze ko yahaye agaciro abacanshuro kurusha abasirikare b'igihugu, akamushinja ko ari we wazanye ibibazo byose atagifite ubushobozi bwo kuyobora igihugu. Colonel Nanga nawe yagaragaye muri video avuga ko yishimiye iki gikorwa cyo kwakira abakomando 4,737, avuga ko bizabafasha kugira brigade enye, ndetse avuga ko kubohora igihugu bitangiye kandi bizagera hose. Cyanditswe ku mbuga za interineti tubikomereze ku kinyamakuru Kweli Time cyanditse ko Trump yiteguye gufatira Uburusiya ibihano bikaze. Perezida wa Amerika Donald Trump yongeye kugaragaza ijwi riremereye mu mikoranire ya OTAN n'Uburusiya, avuga ko yiteguye gufatira Uburusiya ibihano bikomeye, ariko igihe gusa ibihugu bigize OTAN byaba byiyemeje kureka kugura ibitoro n'ingufu byabwo. Mu butumwa yanyujije ku rubuga rwe rwa Truth Social, Trump yavuze ko yiteguye gufatira Uburusiya ibihano bikomeye igihe ibihugu byo muri OTAN bizaba byemeye ndetse byatangiye kubishyira mu bikorwa. Yashimangiye ko kugura ibitoro by'Uburusiya ari ikibabaje cyane kandi kibangamira uburenganzira bwa OTAN mu biganiro n'ubushobozi bwayo bwo guhangana na Moscow. Trump yavuze ko ari ngombwa ko OTAN ishyiraho uburyo bwo guca intege Uburusiya, harimo gusaba imisoro iri hagati ya 50% n'100% ku bicuruzwa biturutse mu Bushinwa. Yavuze ko ibyo byaca intege igenzura rikomeye Ubushinwa bufite ku Burusiya. Trump yanavuze ko kugura ingufu zituruka mu Burusiya bikwiye guhagarikwa burundu kuko bibangamira uburyo OTAN ikoresha mu guhana Moscow. Avuga ko ihagarikwa ry'ibitoro n'ingufu hamwe n'imisoro ihanitse ku Bushinwa byafasha cyane mu kurangiza intambara, kandi ko ibyo byakurwaho nyuma y'uko amahoro agarutse. Nyuma y'igitero Uburusiya bwagabye kuri Ukraine muri Gashyantare mu mwaka wa 2022, ubumwe bw'Uburayi EU bwagabanyije cyane ibyo bwajyaga bukura mu Burusiya. Muri uwo mwaka hafi 45 bya gaze ubumwe bw'Uburayi bwakoresheje byaturukaga mu Burusiya, ariko ubu biteganyijwe ko icyo kigero kizagera hafi kuri 13% uyu mwaka. Nubwo bimeze bityo, Trump asanga uwo mubare ukiri hejuru kandi udahagije. Ibi bivuzwe na Trump bije mu gihe umwuka mubi wongeye gufata indi ntera hagati y'Uburusiya na OTAN. Kuwa gatatu w'iki cyumweru, indege no zitajyamo umupilote cyangwa drone zirenga 10 z'Uburusiya zarenze mu kirere cya Polonye. Leta ya Polonye yavuze ko byakozwe ku bushake, mu gihe Uburusiya bwo bwabipfobeje buvuga ko nta mugambi bufite wo kugaba ibitero muri Polonye. Amagambo ya Trump yerekana ko ashaka kugaragaza Amerika nk'umuyobozi w'imbere mu kurwanya Uburusiya, ariko akanashyira igitutu mu bihugu byo muri OTAN ngo bigabanye cyangwa bihagarike burundu kugura ibitoro n'ingufu z'Uburusiya. Ubu ni ubutumwa bugaragariza icyerekezo cya politiki ya Amerika cyashoboraga gutuma umubano hagati ya OTAN n'Uburusiya urushaho kuba mubi. Kweli Time kandi yanditse ko mu karere ka Ruhango abagabo 3 bafatiwe mu cyuho bari kwiba, umwe aricwa. Abagabo 3 bafatiwe mu cyuho bari gucukura inzu bashaka kwiba ihene, ba nyiri urugo barabafata barabakubita cyane, umwe bimuviramo gupfa.
Ibi byabaye mu rukerera rwo ku itariki ya 13 Nzeri uyu mwaka mu karere ka Ruhango mu murenge wa Ruhango. Amakuru agera kuri iki kinyamakuru, aba bajura bari bitwaje intwaro za gakondo zirimo umuhoro, icumu ndetse n'icyuma, ndetse bafashwe barimo gucukura inzu bashaka kwiba ihene. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyepfo CIP Kamanzi Hassan yavuze ko polisi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB bakimara guhabwa amakuru bahise bajyayo, hafatwa abo basore babiri ndetse n'undi ukekwaho ubujura wari kumwe na nyakwigendera, bose batabwa muri yombi. Yakomeje kwibutsa abakomeje kwijanika mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi birimo n'ubujura bihungabanya umutekano n'ituze ry'abaturage kubicikaho, kuko ari icyaha gihanwa n'amategeko ndetse kuzajya bifatirwamo wese amategeko azajya bimuhanira. Anongeraho ko nta muturage ukwiye kwihanira, ahubwo usagarariwe wese aba akwiye gutabaza inzego z'ubuyobozi zikamufasha. Ibyanditswe ku mbuga za interineti tubisoreze kuri Sekani Yuzi yanditse ko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hatangiye gahunda yo gutanga urukingo rwa Ebola. Ku cyumweru ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryatangaje ko ryatangiye gukingira abakora mu buzima bafite ibyago byo kwandura virusi ya Ebola n'abantu bahuye n'abayanduye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu ntara ya Kasai aho icyo cyorezo cyongeye kugaragara. OMS yatangaje ko doze 400 za mbere z'urukingo rwa Ebola rwitwa Ervibo zavanywe mu bubiko bw'igihugu burimo doze 2000 zatanzwe i Burape, agace iki cyorezo cyagaragayemo. Iki cyorezo cya mbere kigaragaye mu gihugu hashize imyaka 3 kitavugwa kuko cyatangajwe mu ntangiriro za Nzeri. Amashyamba manini yo muri Kongo afatwa nk'indiri ya virusi ya Ebola itera umuriro, kubabara mu ngingo no guhitwa, kandi ishobora kuguma mu mubiri y'abakize ikazongera kugaragara nyuma y'imyaka myinshi. Amakuru aheruka gutangazwa na Minisiteri y'Ubuzima i Kinshasa avuga ko hari abantu 32 bakekwaho kuba baranduye, muri bo 20 byemejwe ko banduye ndetse 16 bahitanwe n'icyo cyorezo.